bathingi thini kenda wasekwithia ugo ni wumilo uthaini pate kwe kiangaliko imwe kana ila ingi lakini wesa ithia indi na kimukamba ni wamino mana kila kiende na ukitika nthini wa Kenya yitu na mthani wa umundi nundu mbenditwe vena ngewa mbingi yulu wa mitandao wala amwika mautikana kana ni matono kwindwa mitumia mitandao na hii muno tenda uthengea usakwani wa mwaka wa ngili ile na 17 serikali nito na kwindwa yumya miao imwe kana regulations cia kwenda indi kwindwa yisya muno utumi wa mitandao wese kwithia yine sauthikia bandu yese kutwikaniananga maundu mitandao muno yitumiwa ni amwika na mthani wa umundi na sekana ni kwete amwika asu wese kwithia ni kuma ko aingimo ni anaicha maubo ala umeta mablogger na angi ni asomi ndine wa imanisio kivathukanio cia university na sekana ni usiwese kwithia ni kuma ko miasari yulu wandeto cia kana ni vatonekana ibina yukite wese kwithia silikani endi wa yimetho nikenda wese kwithia ni yaisya muno amwika mikese kwananganya mikese kuita sindu nthuku mikese kwananganya mitandao yitu wese kwithia bayikalika nundu patukebe uthinai Kenya yindo ya thinai na ingi wewe ngaliko yo angi miasekana Alex Twine na kila kitu na kila kingoni yitu kwa ubi bandu tunesa ukina mundu cha ina udhocha nitawa Alex Mutwa nani wa Musomba kini Kilungu cha mbunge ya Cheni na chambi ya Kiliu. Karibuni sana ndini wa Kilungu. Asante sana. Tuyambia ngaliko iya tabia mwene ndi masito mako na wika hata ndini wa watu wa ndia Kenya. Kwa masito nitawa Eric Avo Musyoki na nembo andisomea school wa Daystar University pa The River na bado nembo na website to blog ya Mondoma politics na hiyo website itawa politicsavenue.co.ke na social media no Politics Avenue Kenya na ndi tuikanga maundu kuma bana ba right ili ko Kenya lakini muno ndo blog na social media to very active and personally ni very active kana nembo andisembanga kuona ko utandaoni na nje kutumingu itie ba asante tuyo mwene ndi masito kwa masito ta Ngumbao wa Ngumbao numite sub county ya Yata ni blogger blogger ni blog ya my personal I have my ni na blog ya komwene itwa updatekenya.com na nina blog ile nengitwa ileskenya.com zuni ilani na kanasi mwona sio kwa Facebook ni Ngumbao wa Ngumbao na blog ya kwa ni blog ya Tanye Mwene gay banayo na ingi kwa mabindani ni blog ya chama cha Wiper. Okay. Yes, tuingale kwenu. Na kwa masitwa nitawa Mbula wa Mtula kana Princess Linet. Yes. Ni blogger kwa mitandao ni na nindu kumananga na chama cha Wiper. Natia kaingiwe saidhia ni mekuyusia mondo ama blogger ndisi nikiwa muye utuke blogger. Ni kwa atia no wewe ni mundu muka lakini ndeo mundu muka wa kawaida. Ni kila ngwenda tamuka munini na wai mundu roda konga makambia ikona kanona lakini kila nyingwenda kwika njondo naika na wai cha kukia ni kwa mundu muka. No wewe maundu maingi ndo napika ume mateka. No nindu kumangana Waipana no nandu nindu kumangiande soma weta ndo wa maundu oitumisia ndo nani blog ya na website yako ni blog ita wa The Star Kenya na kwa Facebook ni ita Mbula Mutula you are kabu no mana no wala weta Mbula Mutula na wewe ka wina ngana ka ukumbo to bandu wina ka ukumbo ke bandu kumilita ka kumita bandu ona kwa kumba kuno ka kuelewa niwo ika musukumo ke bandu lakini wa mimi no mana niwo ona bai mundu gustwa lakini wewe wana wala pia paile na nini seninya wo na nina ndokia ainde wamina kwindwa weyiwia na kuyakana ne Kilungu cha mbunge ya Cheni bawe sa kwithia ni twalania maundu undu mande na kukitika na kuya ni andiki mama vondhini wa mitandao na kendani mitandao paiki ndo matesi ulwa mitandao ukendwa na ekulio likandeni wa namba itu ya otomani mwakuve ila ni ile ina kenda imwe 22491 umundi ndio tumia Facebook ndio ndo likayundi ni wa mitandao yu umundi ni nani tumia namba isu ila ni mpya tukwete ya 22491 kenda wasithia ni twatswania yulwa maundu aya imwe ani amwika na kukenda we mutumiano wikita bandu wina ondoto na kwenda uchangia ndini wa mada yitumu ndani wa umundi umudhoche sana kuambia tuma mautumani
pewete kana silikali kuislamu bia OCC nuisie wona kana nipatoneka amwika makeso kwanya mitandao ikesolika bandu pai taile kwinda vikitwe namo amwika maikulwa meashakana ide to express kila kingone situ na kuona hata niwo amwika kweli nimendo mabikiwa bandu mahashakana no matobwa kila kindu na wase dia mekinena kwanza ile tailete ila tunene ayulu ningo dhani soma ndini wa Facebook na Twitters ila mwindito mu update ndini wa Facebook kana wase kwidia nitwaisha maundwa kindini tuyambia na ukavo waisha ndiro ndiatia tweets na wengi ya update Facebook na ukesa kwithia saingi mumya maundu mekulwa mawoni kivadho kanyo lakini wasethia saingi andu measha isutiyonzia ila yailete kino jambe ni kana twili kama ondo ama blogging kana maundu ma mutandao nenzia tutambetwa thimu muno twili kanga nthini twili cha maundu wangi ala maybe serikali tonya kwa chakanani tu nena maundu wangi ala mateleku maina ino kino jambe twimba twimanda employment employment ingwa ya kubanda we nundu wa kino jambe wa kwati wa manyama on my internet kana wa manyama on my blogging kana wa kwati maundu ma social media saingi wa posti kana watu makindu kindu kila kimbwa andu matenda kana kindu kila andu matele kwevwa kwa methenya yivau huwa tuma pa social media wisawethia andu nimekata nimoka mea ingi ayu kindu jambe I mean maundu ala membwa mateki kabauni kana yu undu twaendea na kwikia maundu ala matema kawaida no isiti ila twiwa rutacha enzi za kule yu saa iwekea kindu nondo yu tene twaisacha our nation atwacho twatama newspaper to nation kana to kaisa sio station imwe ya KBC kana lakini kana any other station lakini nwese yu sio kete mbingi pela ya gam lakini yu saa hii nondo wa social media yu twekea ba wiso there information yu thimitukangi na wathimitukangi peke ndukita wa traffic na ukitotuma traffic na traffic yongeleka pe and meta advertisers tondo bache ni pengwa pe na adverts ko so there you to atuma traffic pau mbesa isiongeleka ko muno kindu kila kingwa yake cha maana muno ni kunenga information point number 2 ni self employment gumbo usaidi asaingi ila amweka meko express kila meko mena chongoni ndini wa Facebook ndini wa Twitter na ndini wa social media onde nenena na wo ukasaidia asaingi ni mapita la mebaka you Alex although t station ya Chen TV ningwenda ku blame stations ya TV na ya radio nikuthi sito sino rusani muno nisito yengemea galikoni ya serikali right na ile kwa sana gumbo I blog kwa blog yakwa nitha ndiweta kila maybe NTV district maybe NTV in quotes kana citizen in quotes kileta na weta na ndukatungilo weta kisase kingi ba nikuwa kileta na weta kuni kadiweta station ile maybe ile itana wetu nikuwa ile isi asimbi the kuma bala medha mema bide ya motu melasia na mawasma momelo mutu kwa trafficking ila kavuwa weta trafficking is maybe ni kwa convert tumbesa okay then not why because kumi asia mwe uyani nyo with that one to that one ndio zini the station yako the station actually the only train TV with the station yako ndio ona ile blog yako with the in adverts the adverts ya ndawa azino zukambe nesu account ni yako yeah mam na weligile ondini wa mundu ama ku blog nikienda ukwato mbesa kana ekana si no niliane na asu mundu yu mbesa nitekoka ya mwisho siesa koka ni sawa lakini muno ila na alikile maundu ni ama ku blog kintu kyako kyambe mundu blogger ni mundu lo nenga na maobo ibinda ko liyengi kaza kwa mafans mark mayo boyka no kwikala we map update kila kiende wesila bawe yani ta accident yake ka we yani ta kindu kya bwana no map update na you nyeneka maundu asu most of the time we yani kana mabinda maingi na ngoya kwiyunya na kwisilo kwiyunya yani kuno ko maybe ne sio biko bandu mundu ambona ambia na to we ngonio uyona nona na witho waku no kindu kyoka kwana na nondu wika pitika na kana mabloggers mauwe ni siama cia kisiasa na malika unena ndeto cia kimena
fasi ama ila ingi Alex ithebe mundu utaweza kuweka ni bloggers kwi alame na stand wewe let ya sini kindu chako kingo ni kwila stand amu bloggers ile ingi maikano ndo mbesa uno mama ikano ndo akwitha be bloggers ile ingi muno alatuka political bloggers ala metha mono tungu wande wendete na hii nemende kata nimendo unomendo unya wala wale kwitha wesi wala kwitha wesi ile right ku bloggers ingi metha ala marano lia mundu la wati mundu utese umesi akona mwenende aiteseka mundu utese umesi akona mwenende itumiwa na ini serikali kana itumiwa na ini powers ila sio yeah ila tunene yulu ninguthandisha amwe mama ndo ningiro ndia tia ndini wa social media platforms yenu twise izo maundu asu ni maileta kwindwa meme tandaoni na mena effect myao kwa mwenendi is it just informing kana mena ungi wait na wago lakini kalimba yeko inform yes na boka sogeza yape mundu ungi was hii information kana maundu ala mena umutandaoni kiundungi tekwa na kwitu twimba twenenge mwananchi information ila wale kwimba ikwata ndo saa inge tell us my information kana maundu ala twanenga te ba mutandaona makethwa ala andu mekwenda ndo saa inge twimba twinena maundu ala mawio lakini andu matesi na wisawethia a system kana ndo mupangilio uilie peundu katika reba upembwa hapa na kinuita ofisadi and information ina atiloneza kusa inge twanena kana twa blog twandika baya site ni kana in the blogs na information ya apikia baya ya apikionesa ni sawa ya apikiona ni sawa lakini twimba twena uvyo pe serikali ochumwaki twi nina umisie wende kedio wa kwambia kuregulate social media muno mtu neno denge andini wasakwani wangili na 10 na mwanza yasekana pepando amwe kama bikiwa sakithia ndino malekelwa ingi nimeumia ngia ndino wa social media usu uonara kana sekana usu ne bathei piu kana nondo wa mani nondo keka inenda twase twambi na kosa ngele kwenye Obama yes wa America musulu wa America Obama abitiwe onoka mukuli oyo akwa 60% kana ya 70 ya ndo ala mamu kuni yekura aingi meselile social media so in their social media no ipone maundo tasu makuvitia musumbi ana youth yana mama tumi Obama apita so ila mundo ukokela basi ana youth mamo ye maundo ani mo nimekwete thina baiki kitau kila kibo na serikali kwenda kuikana no mpaka nikinene yes nikana menda ku silence opposition kana mendo kilevya ando ama mera opposition asu yes mendo makilidia no oleyo serikali ole nondo with their most of the time kana mabinda maingi siendo ila sio neno ni opposition kana ole wa serikali ni siendo ila sio kodhanya na mwananchi wa kawaida na mama loi ba kijijini na ndo ala meba yemusi na mathina mo ni mo shughulikiro lakini andu hanu ndo we awone ta mambie kulika me kuna mandu amo mwambie o matabia baili na mona social media kana mutandao niwo kwero tabia ndo kweli methia ekaitwe kata kile kindu kicho twa kweli tutiwe deal na mama ili kwa no nileane na babu yes wa kwa tia nuisi pe bandu siasa weso na siasa mwili kania bamwe na social media kana mutandao muno serikali kwisa kwacha kana ni ndo regulate kana ndo isia maundu ala meuthi katika mutandao hiyo maanisha kana yegemea ando ala me upinzani me kwazi saingi ona twazi upinzani code ndo niyo upinzani code saingi no isa kwiko maundu isa there saingi no to criticize na saingi Jubilee which is the niyo party la yebo yisai saingi ona regulation la sipo tweke ikwaze ni maundu ma opposition to cause against opposition kana tuise maundu ma opposition aje blogging waandika wale kumba we neutral lukadari so andika wisoithia mathina maku onde wisoithia no serikali no yeye kuka kwako
why wandika kindu kimwe positive about serikali no serikali ni ikite maundu ube kabla hivi saidie mu Yes. No mutila. Yes. You are the naipyo. Yes. Nondo. O you know na mwenga sio mundi. Nyini blogger wa siasa. Nyini blogger wa national. National meaning ningo blog siasa, ni blog sindo sia hospitali, ni blog sindo sia skulu, nye yutakwa ni wasionde. So ilangu blog ndivi kwa ya ukwasiondo ukwasi. Ai wa blog wengemea no mpaka ni wetu kweli ulangepo na nenda manekana kilangu weta ni chogo nondo. Pai blogger wa serikali onomwe wa kwatu. Inagengana pagingwa blogger siala monde tu kwatu na ala tu katika nyao tu nena nita tu kuside na opposition no momo tu kitea ani momo kukitea mundu la kawaida ko ni nalia. Yes. Alex njongela wana ndo leno na kengi nukwitha bloggers nukwitha uwa weta sekana blog do yengemea ni wo blog do yengemea lakini na weta before muno bloggers to that end level ndo labda na weakness na idhana kwa code tukaweta tu lakini you ndo mea ile kwa ile wa serikali legible kwa ndeke mea ni mea already actually kila mtu ndo bado kutapia mea hapo ndo nala na kutapia mea kila mtu bado kutapia mea lakini wale ile mea isienda ndekiwa au nasi ndekiwa au ni kwitha mundu umundi na weta kindu kila kitu endene na weta kitana kila kitu na nombale sia mawo ni kwitha nikikisiyo kwa ene serikali serikali hazispendo na zinduzi TV ni ngoro nyumo moyo ne ni TV sia ni lesson na sia wa ila madakani hii ilikuwa afra yeye anazia sia code ni TV ni muno sio sia serikali ku serikali ndio serikali yone bangete sia opposition hivi ta andwala to ndiye klasi tunasomea mavo tuna right ya kutoa mavo kuzilanzia na internet Dia mwisa ndini wa mwisa updates ila mwindi yetu mwi post pia ndo mekwaseka na Alex ila tunene yulu wa blogging ni nzio na ni informia lakini wandu ipikiwa sakuithia yalika class cha kumangana ukasidia kemvani isito ya mutongoi tawi mwandiko wa mobo Alex isito yu uyita undungi Sisi na wakini nyao anu meiko undu wa kila tuneniembe kilo traffic. Yes. Saa ingi pe andu mete uthio blog mena akili nzio ndizi saa ingi mambo yetu izi nikana makwate mpesa. Yes. Yu mundu akwatie you for example you ndo sa mfano waku Alex na ndekwete isitwa yemwe thoku muno lakini taimungu na mbula mutula ndini wa update ya matuku kenda mwai wa nana saa ile andika 55 sia kwacha bas. Yes. Update isu yendo umesoma simbi measha kana mwina facts you jale number what Alex ila ukwelezea na mwezi iliata Alex no weta Alex ndio kuelezea no nili kindu kila kibwana na Alex ukenda no na weta Alex William ile neno mazila ngul ile ikala nikuti kuma nakitoweta nakitoweta edo wazingumba wadangumba ile nguku wala zona mwana musimu mwasa toto alesi na tina muuma tunatumezito tukakitaira tukakitoelesia yeah hizo ndo zindua sia na kwani mzungevu yes tumine yule lana elesiana ningo nena kindu kyo kuti na bandu na ndithi nasie Alex ula wa Cheni TV wezi kunena kwa nangia isitwa lakini nyeyu ni free kana nena iweta individual yes you ndi weta isitwa yako lakini ndume yake kila undu ngomba wasya ndume isitwa yikuona ni tabia yaku ende wewe wewe kunu kuziba yo kenganite wi mujanja ndikwita ukabanduko wale ningitongo ningana example kana banduko ni wewe mujanja kana kavo da ile mama ngamoto avoka mama kana ndio mujanja nakita kabanduko ndinakumba you muno maondo ameka wa nundu wa saingi we soikia ukeza kwithia wina newspaper no tiki ya headline kana itawata kwa kikamba headline ni kwa tia maboba ndizimo asiata lakini wewe soithi ila topic yepa
withoa newspapers kana thangu yu weso ithia ye na kasito ka ilio ukaundu ro motho ni kana wizi izura ye kiwa bata kwa ukinu jambe andu male to majani kana masitwa amwe kana andu meta wa masitwa kana maundu andu meta wa ni kana muno yi blog ine yeta traffic of course utapiti ando kana manengeto information pe na kuno lazima ukaizi ukazi kwa hiyo mbonde ila tunena yurwa kiundu kendwa niguone mwendo weta the facts sinlasi ende na kwa happen in our society nikimuko yekiangale kwa imwe kena ni ngumbau ukewa ngumbau paye binda ukaweta kindu kithuki wi kandini wa wipe kindu kithuki kandini wa code sasi onde ni jubilee no ndino ni ati hapo siagwa paiki ndo na kimu uwetete anything wrong with nini chama kila ublogia onde wait mimi watambe kanu yani right no tindo ni wani na ona ezo kwa ile post ya previous ila hiyo inaandika na ita ndo ndi vimuno ndiandike chama cha wipe timo ndike chama cha wipe ni yani ni andike tenye mwede na nini yiba no mundu nangana ngasio mundu gawata modhu ma wipe ndeze nguyo kwa mungu ndengalo kune nyini wenda kila cha nini kitenda kwatha kati ugesa kwitha kendwa kendwa na madina na code no uweta kendwa bena dina nini ndini wa Jubilee no weta lakini sio onde madinayo madina la mbevo ai mala maingi na la makoneti mwene ndi ni Jubilee waipa serikali ni chama waipa ni chama na waipa ndio the office on the wa public okay niki tikod nayo na waipa serikali hiyo you see ile to blog ya for the demand the interest of the public ndino public la tunenea pe anduma wipe pe anduma ni tiene na ando asio ni public Jubilee ni yo ndio busy kwayo na longi that will panda to watu nai do Zambia galia waliona mbezo complain wazi abiria watu mangalia walikuwa na wale dereva wa Kenya ti Jubilee the government is the government this Zambia ukana nambe wipe serikali ainundo ainukida pe so want to say that I can my contribute kwa mfano maskuli mabibi TV maskuli mabibi tukilana abiazi wipe ditongo tenesa minister wa wipe what is that ndo kwa tiebu ainde musaisia manaka na kiwa ndio musaisia ni Cheni TV kilungu ni mbunge ya Cheni na kuye kana patu yenda kutia kabila kade kabendwanye kila kinonda ukiwa taukesa kwithia mchati wa ki udheidi ona hata nukona amwika tame utumwa naye ni ndongo isiaki uteti pele mekwasekana Alex mablog alatunamo nando aibe ni ndongo isiaki uteti nikenda mande na kueneza propaganda ndino wa mitandao maasha kina wena akuta msesa uiona ta namba ya SMS niyo isu ya ile ina kenda imwe ile ina kenda imwe wona ta yolo wa maundu aya nikwindwa amwika ona kutwika kuima we makuyana mali kile kutumwa naye ni ndongo isiaki uteti wese kwithia ni malika kwita kikondini wa Facebook Twitter na ila ingi nde watasionde nindini wa mbunge ya Cheni oyu tuambo kuna kalu panini atuisi wakithia mungu ndikuonia undo ungi utawisi